咁佢陣間再拆咗一次啊？係啊，敷多5分鐘就開始㗎啦，有 feel 嚟。Ada rasa 你 nggak？ 係咪有感覺？冇。覺得我頭先去嘢，唔係頭先有一嘢去縮啊嘛，我驚啊。第一次會紅晒都犀利。Ada rasanya nggak sayang? Enggak kan? Ini kamu foto, kamu kasih kaca ya. Takutnya gagal. Kalau gagal kan kita harus iniin lagi. Ngerti kan? Di luar punyanya kamu, maksudnya, ngerti kan? Dari tanggungannya kita sendiri. Chaman 要去咗邊啊？你問我嚟啊？去咗邊？有冇帶燈籠啊？冇。哇！好多人逼到不得了。唉，咁大個仲玩啲咁嘅嘢。我想啫嘛。跟住咧，問下咧，覺得好多人，所以咪話走啊。邊個位啊？慈雲山。哦。去到咁上，慈雲山。你個姊妹嗰個。係，慈雲山係佢喺嗰度，咁樣唔帶埋個小朋友過去。你唔使陪你老公咧？跟住我係咁㗎，佢哋啲錢係冇掟晒。佢喺屋企。佢尋日都翻。喺到屋企睇海。做咩事啊？冇嘢。Mira merona. Enggak saya. 係咁嘅。你同佢講咧，可能以今日個嘴唇可能即係因為咁樣磨法咧，覺得係會大咗同埋重啲㗎嘛，係啊，降咗啦。都係功能先係咁。你問佢痛唔痛？佢話唔痛㗎。而家開始有少少。頭先唔痛。中間會補嘅，唔舒服嘅話。但係你要出聲要同我講仲真係頂唔住，跟住咪敷一敷下。Kalau kamu benar-benar sakit, kamu harus ngomong ya. Karena dia harus ini lagi, nge-apply lagi.咁你係陣間係 free 做係幾點啊？你話俾我知。4點半先到。喺度。
係啊，我唔要喺度。唔係，即係我話荔枝角。哦，得啦，啊唔得啊，嗰邊敷咗啊！得，晏啲同你講。